Ngiyalibingelela abathandekayo kusifundo sesibili kuleli kota. Sikhule kwabana nxa siqala lesi sifundo uJehova abe lathi asibusise. Mina engikhuluma lani ngumfundisi uGresham Mlilo. Ngiyanika ithuba engilawo bana baziveze kathesi. Ngithanda ukulibingelela abantwana benkosi, siyalamukela kusona lesi sifundo. Igama lami nginguCrayton Gatsheni, sengathi inkosi ingasibusisa sonke nxa singena kusona lesi sifundo. Thanda ukulibingelela bafundi labalaleli. Namhlanje ngasathi siqale ukufunda lesi sifundo. Ngathi uNkulunkulu engaba lathi nxa sizathi sifunde. Ibizo lami nguSithembi Inkosi Thembelihle Sibanda. Asicimezeni isikhwelekene. Baba wethu sezilimdala izilomhlaba. Sithanda ukuletha uNkulunkulu lesi sifundo. Heavenly Father, ngathi baba ungaba lathi uNkulunkulu thina umakho ingcwele ozasithi asisize nxa sifunda dear God. Silansime igama lakho. Amen. Amen. Nxa siqala isifundo sencwadi kaDeuteronomy, vumani ngilikhumbuze ukubana leka isiyoncwadi nje kuphela. Incwadi kumele ingiphathise lathi siphathise sonke. Abayifundayo encwadini yamakhosi yaletha imvuselo emangalisayo ezimpilweni zethu. Sengani lathi ingaletha imvuselo efananayo. Lincwadi sitshilo kuvike liphelileyo ukuthi incwadi eveza uthando lukaNkulunkulu lokunye kunengi. Namhlanje ke sikhangela ke isihloko esithi sona isifundo kumbali kaMose. Isifundo kumbali kaMose. Ngizawucela usibalele incwadi yabaseKorinte bokuqala ngo10 ivesi lika 3 levesi lika 4. Verse 3. Lawo bonke badla ukudla kunye komoya. Futhi bonke banatha okunathwayo kunye komoya, ngoba banatha edwaleni lomoya elabalandelayo lelo dwala lalinguKristu. Siyabonga bonke badla ukudla kunjani okufananayo. Ngiqathanisa lesihloko sethu sithi isifundo kumbali kaMose. Kuyini esikufundayo? Ngikuthola lapha mfundisi. Ngithe ngikhanyele vele lapho ukuthi imbali kaMose. Ngicabanga ukuthi kanti yena vele usukela ngapho. All right. Ngase ngicabanga ukuthi uMoses ngesikhathi ezala umfundisi okuyisikhathi abafana benjani bebulawa. Uthi abafana bebulawa lapha umama kaMoses uthi emkhangela bonke ngcona njani amfihle. Esengizibuza mfundisi ukuthi kanti vele kokumeleni asale. Ngoba sithola ukuthi uMoses akabulawanga. uMoses wathatha wafihla uzotholakala indodakazi kabani kaFaro. Kodwa umbuzo sengimthola lapha mina singayikhatshana ukuthi kanti vele wayesalelani uMoses? Wayesale ukuthi enzeni uMoses? Mina bokuqhakathekile ngaye. Awuphendule lo mbuzo. Wayesale ukuthi enzeni uMoses Gatsheni? Okay, siyabonga mfundisi. Ngicizelela uMasibanda kukhulumileyo. Esikuthola lapha ukuthi uMoses simthola elandisa imbali yesizwe sako-Israyeli kusukisela ekuphumeni kwabo eGibhite, ehamba layo indaba eveza amandla kaNkulunkulu, uNkulunkulu ebathungamela phakathi kohambo. So yikho simthola elandisa ngembali yesizwe sako-Israyeli. Yes. So lapha sithi thina umsebenzi wakhe ukuthi wayelandisa imbali kanjani kaIsrayeli eveza amandla uNkulunkulu kanjani awasebenzisile kanjani ebathungamela. Akusibalele uDeuteronomy 1 verse nge1. Deuteronomy 1 verse 1. Yes. La ngamazwi uMoses awakhuluma kuIsrayeli wonke nganeno kweJordana enkangala egcekeni eliqondene leSufi phakathi kwePharani leThofeli leLabani leHazerothi leDizahabi. Siyabonga abathandekayo. Nxa sebetshile ukuthi uMoses uNkulunkulu wagcina impilo yakhe ukuze uNkulunkulu abe lomsebenzi laye. Simuzwa uGatsheni sethu simuzwa elanda imbali yamandla kaNkulunkulu ebasusa eGibhite besiyafika lapha. Besiyafika ke besiyezweni leKhenani.
Sizananzela ukuthi encwadini le ekaDeuteronomy esifunda ngayo imumethe kakhulu igama likaMose. uMoses nguyogcweleyo laphaya. Anti sindawonye. Yes. Kuze kuyefika ekufeni kwakhe uMoses igama lakhe yilo lodwa ligcwele lapha. Kodwa nxa sifundisisa ngale incwadi kaDeuteronomy, incwadi futhi eveza bani ngaphandle kukaMoses. Kuyini okunye singakufumana kuyale incwadi Gatsheni? Sithola incwadi kaDeuteronomy isivezela kakhulu ngoJesu. Alright. Iyasivezela ngoJesu engumdali, isivezele ngoJesu engumhlengi wethu. Alright. Ibuye isivezele ngoJesu esivikela engumvikeli wethu. So incwadi kaDeuteronomy iyamveza kakhulu uJesu. Olani khonapho? Mina kunye ngikutholayo lapha ukuthi uJesu uyakhusela. Alright. He sustains. Bakufake njalo ngesikhathi bathi njani? He sustains. Yes. Meaning ukuthi uyasiprotecta noma kuyini. So ngiyithanda kakhulu ilindaba kaDeuteronomy ngoba iyasibonisa ukuthi loba kunjani umlimo unjani ukhona isikhathi sonke. Siyabonga. Lokhu kwazi ngokwenziwa nguKristu embalini kusifundisani njalo kusikhuthaza njani? Ikakhulu njalo sithithena incwadi kaDeuteronomy iyasivezela ukuthi uJesu nguye umdali. Iyasivezela ukuthi uJesu nguye njani osigcinileyo. Iyasivezela ukuthi ekweni okwesithathu Ukuthi he sustains. alright, uyasigcina. That's right. Futhi uyasihlenga, yikho okwesithathu bese ngikudinga laphana. Futhi sihlenga. Kusifundisani kusiqinisa ngaphi ke khonokho ukwazi konke khonokho? Mbani ongaphendula? Masikwazi ukuthi uJesu uyasivikela. Masikwazi ukuthi uJesu ngiwadalayo kanti sizasabani mfundisi. Alright. Ngoba khathesi izikhathi eziningi singasikhanyela abantu nje in general. Abantu bayasevalweni. Bayasaba. Why sebekhohliwe? Sithi sikhuluma lapha ekuqaliseni kuthiwa uMoses uthi khumbulanini ukuthi ulithethe ngaphi. Khumbulani ukuthi kunjani ulithethe ngaphi. Ucheka ukhulume kahle wathi waletha ke imbali. Nxa sesikhumbula uthethe ngaphi kusho somile wakhumbule number 1 uthi abachebisa njani londlo njani olubomvu. Amazibulo afa njani, badla njani endleleni nje bona isifundo sisitsho bazuzukudla izicathulo zabo kazazi njani zaguga. Ngiyazibuza ngisho labantwana kuthi zazikhula kunye nabo njengoba ngela mabhatha shoemakers khona ngale gangeni. So utsho kahle ukuthi uNkulunkulu uyasitshela ukuthi hayi siyagcinakala. Kuthi ukuthini emuntwini ongale phandle oyesaba icorona ongekho emsebenzini? Sibona singamqinisa njani nxa sizwisisa indaba yokuthi uJesu ngumdali wethu, ngosigcinayo futhi ngumhlengi wethu? Ilizwi eliqhakathekile kakhulu kubalaleli ukuthi lasezikhathini ezinje siyambonga uNkulunkulu ngesifundo sebhuku likaDeuteronomy ngoba phakathi komumo onzima kangaka silaye uNkulunkulu osigcinayo, osivikelayo even lasemkhuhlaneni wona lo okhona. Ithola sezintweni esizidingayo njengalokho waprovide endulo. uNkulunkulu uzasiprovide, uzasivikela kwakulezi nyoka enkangala, kulezinye izinto eziyingozi, kodwa uNkulunkulu wavikela isizwe sakhe ngendlela efananayo. Lathi kasibeke nini kuye ithemba uNkulunkulu uzasivikela. Siyabonga. Wathi ngembuyele kunkulumo eyalethwa nguMasibanda ukuthi kanti uMose emvubana sokubula amazibulo wagcinelwani, waba lo msebenzi wokwenzani? Izananza ukuthi last week safunda ngozamcolo, safunda ngokuwa komuntu, safunda ngabantu bebhujiswa ngayo uzamcolo, safunda ngoGenesis chapter 11 la ngokubizwa kwaAbraham ukubana nxa uthi sebewonakele Abraham nantu thumo lakho. Asikhangeleni kathesi uthi kanti kuMose yena simfumana ekusiphi isibanga la? Nanku umbuzo engilawo. uMose sithe thina siyamthola kuDeuteronomy, kodwa ungathi uyacubula iBhayibheli lona lezwa ukuthi uMose uyamthola endaweni eziningi.
ngitsho labahlabeleli Yes. uyoze sebehlabela ngengoma kaMose kanjani lewundlu yes lewundlu ya wayelendonsela bani uMose eyenza ukuthi ebe khona eBhayibhelini njalo sifundani ngemisebenzi eyenzwa nguMose. Andibana sikuphendula umbuzo ngizacela ukuthi sifundele Exodus 32 verse 29 kusiya ku32. Andibana uGatsheni asinike impendulo yalombuzo. Ngizawengeza ngomunye. Exodus 32 Verse 29 kusiya ku32. verse 29. uMoses wasesithi lizehlukanisele inkosi lamuhla Right. ngoba ngulula lo obemelane lendodana yakhe emelane lomfowabo ukuze aphe isibusiso phezu kwenu lamuhla. Kwasekusithi kusisa uMoses wathi ebantwini lina lenze isono esikhulu khathesi sengiza kwenyukela enkosini mhlawumbe ngingenza inhlawulo yokuthula ngesono senu. uMoses wasebuyela enkosini wathi maye laba bantu bonile isono esikhulu bazenzele onkulunkulu begolide. Khathesi-ke uba uthethelela isono sabo kodwa uba kungenjalo ake ungesule egwaleni lakho olubhalileyo. Sifundani lapha ngomuntu ubani uMose. Ngithawa lendonsela bani kuyini esikufunda ngoMose abantu sebenze isono uthatha nyathelo bani uMose ngokudinga ukuthethela kanjani kwabantu futhi sifumana njani uthando lukaMose njengomthungameli Gatsheni. Siyabonga mfundisi. Sithola ke lapha uMoses iBhayibheli limveza njengomthungameli olothando. Right. Yena ke uMoses nxa sikhangela imbali yakhe siyamthola ukuthi ngumuntu wake waba lamaphutha. Siyakhumbula wake wabulala umuntu wamngcwaba. Kodwa ke ngumuntu owananzelela ukwehluleka kwakhe wazinikela ngokupheleleyo kuNkulunkulu. So wayezwisisa ububi besono ukuthi isono kuyinto embi kangakanani. Yikho ke lapha njengomthungameli simthola encengela abantu kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ebathethelele isono ababesenzile. So sithola lapha ethatha iposition yokuma phakathi kwabantu loNkulunkulu encengela ukuthi abantu bethethelele isono. Lokhu kusifundisana okwenzwa nguMose. Lokhu kusifundisa i-great leadership okokuqala. All right. Kusifundisa how uNkulunkulu indlela asebenza ngakhona. All right. Ukuthi uMoses akazange waba le ndaba laye. Waba le ndaba lani Labanye abantu. So ukuthi loba lathi siphila emhlabeni asishiyeni ubumina. Ngikubone kanjalo ukuthi uMoses wachiya ini ubumina wacabangela abanye abantu. He was a great leader. Umuntu onjani okhangelele abantu bakhe uthi loba sebewele esoneni angabachiyi khona lapha athi njani hayi ngcono njani ngibakhulumele mina loNkulunkulu. iBhayibheli yathi uthi alukho uthando olukhulu kangaka njengokuthi omunye umuntu adele ini impilo yakhe ngenxa yabanye abantu. Ngibona lami futhi lapha nxa sikhuluma nxa likhuluma kufika ingqondo ngibona umfanekiso kaJesu Kristu. uMose sesima endani kabani kaKristu evuma ukuthi eyakhe impilo kayichabalale kayife ukuze abantu banjani basinde. Yibuthungameli obumangalisayo lobo. So ukugcizelela khona lapha mfundisi ukuthi ibhuku lika Deuteronomy liqhakathekile ngoba lihle lisivezele uJesu ngumhlengi. Nasinda singakayiphambili. Ukuthi indaba eyokusindiswa koluntu isivezo ku Deuteronomy. Khona phana uMoses nxa encengela isizwe sako-Israyeli njengelukuchilo ukuthi ngumsebenzi wayozakwenziwa nguJesu awenzayo khathesi ezulwini. Okusincengela ukuze izono zethu zithwalwe nguye ubani uJesu. Right. Nyalo. Onya futhi lapha no Deuteronomy uthi uJesu he was crucified. Wasifela ukuthi thina sinjani sife esonweni. Sivuka ngathi ku-righteousness. So ukuthi ibhuku leli lalo futhi njani liyasifundisa ukuthi nxa silo Jesu sizafa ngaphi esonweni bese sivuka ku-righteousness. Amen. Siyabonga kakhulu. Umbuzo yabona incwadi le last week sisendlalela lencwadi ike yathinta amavesi anjengokuthi othanda uJehova wakho ngenhliziyo yakho yonke ngengqondo yakho yonke
la ngomphefumulo wakho njani wonke obusuthanda umakhelwane wakho njalo kunjani uzithanda. Umbuzo sengilawo bathandekayo ukuthi kambe thina siyamthanda yini uNkulunkulu? Siyamthanda yini uNkulunkulu? Singabuza abalaleli kambe uNkulunkulu siyamthanda yini? uMose uyatshengisa ukuthi uyamthanda uNkulunkulu futhi uyatshengisa ukuthi uyabathanda abanye lawo makhelwane wakhe. Yikho efisa abana basindise abanye abantu. Lami kungumthandazo wami ukuthi asibathandeni umakhelwane bethu, sibafisa ukuthi banjani basindiswe ngokubasebenzela ngokuvuma ukuthi I will go, ngiza njani, ngizawuhamba. Angithi yes. Umbuzo engilayo lapha ke yilo, nxa sifundisisa ngale incwadi kaDeuteronomy eyincwadi eveza bani, sengishilo leyo ndawo, sesiphendule leyo ndawo ya ngikhala lo mbuzo bese ngiphinda umbuzo sesiwuphendule kudala ngifisa ukubana sichithe isikhathi. Lokhu kwazi ngokwenziwa nguKristu embalini kusifundisani njalo kusikhuthaza njani? Ukwazi ngalokho kwenziwa nguJesu Kristu ngaphi embalini kufuze uMose akufuzileyo kusikhuthaza njani? Noma ngubani ngaphendula? Nakhona apho mfundisi ngicabanga ukuthi abantu okukhulunywa nguMoses yes ayekukhuluma lapha ku-history leyo okuveza ngamatshe konokho konjani okwenze nguNkulunkulu. Umhlaba kuthiwa when uNkulunkulu edala umhlaba laphana and wayesenza izinto zilandelane nje zibe le order. Kodwa bese ngisuka ngithathekise ngabantu laba sebekhona khathesi abathi umhlaba kanjani ophuma ukuthusha nje kuphela sebesenza uNkulunkulu umuntu olamanga kanti yena kuthiwa ilizwi lakhe lenjani liyisiqiniselo. So ukuthi umhlaba lowo since wadalwa nguNkulunkulu bekungumhlaba lani, umhlaba le order. Siyabonga umhlaba le order. Yikho uMose sivezela ngohambo lakho njani lonke futhi ezimisela ukuthi afele abantu abanjani abangene baphambanisa iorder kabani kaNkulunkulu. Ake mbuyele endaweni naleyana eyenzwa nguMose lamabala asebenzisileyo. Ibala elithi uma ubathethela isono sabo likhanya liyisenzo ukuthi sokwenzani bathandekayo? Esokuthwala ya esokuthwala yini izono zabantu. Sifundani ngokuxola kwesono nxa siqathanisa lo 1 Peter 2 verse 24? Sifundani ngokuthwala yini ngokuxola isono? uPetro kuqala u2 ivesi ngelika 24 yeah 2 verse 24 yeah all right. Yena ngokwakhe othwala izono zethu emzimbeni wakhe esihlahleni ukuze kuthi sesifile esonweni siphile ekulungeni okungemivivinya yakhe sisiliswa. Siyabonga ngayindlela gatheni nxa uNkulunkulu esithena lo masibande ngathena uMose sena ubathethele esebenzisa bathi ubathethele ini isono sabo. Utshoni ushuthi akhulume kwenzakale yini ukutshoni kokuthethelela ukuthi bathethele izono zabo ikakhulu ngasiqathanisa leli verse. uMoses uveza indaba eqhakathekile kakhulu. All right. Nxa sivuma izono zethu sithethelelwa zisuka kithi kodwa ziya kuJesu. Zithola nguye. All right. Yena uJesu esife esiphambanweni njengokuvezwe kuPeter lapha ibalo masibanda. Wathwala izono zethu. All right. Izono zomhlaba zasuka ebantwini zaya kuJesu. Okay. Yes. Yikho kutshiwo nguMose lapha esiya kuNkulunkulu uthana hayi uNkulunkulu uIsrayeli maye wonile uIsrayeli. uNkulunkulu isono selaso angakasithwale uIsrayeli. Sicela wena usithwalele isono sethu. Ukusisusa kunjani sithwale nguwe. Hayi siyabonga kakhulu. Kumele kusinike isibindi bathandabana nxa uJehova sevuma izono zethu uyasithethela asithwale yini obubi bethu. uDeuteronomy 1 maybe verse 3 ithini? Deuteronomy 1 yes ivesi linye lika 3
Yeah. Kwase kusithi ngomnyaka wamachumi amane ngenyanga yechumi lanye ngolokuqala lwenyanga uMoses wakhuluma kubantwana bako-Israyeli njengakho konke inkosi eyayimlaye ngakho kubo. Right, siyabonga bathandekayo. Lisakhumbula bangane bami ukuthi andincwadi kaDeuteronomy yimpinda. Andi sindawonye. Yeah. Sizakhumbula ukuthi one time bayafika emngceleni weKhenani. Kuyathunywa yini inhloli. Inhloli ziyabuya lo mbiko njani ongayisiwo. Andi sindawonye. Yeah. Behambe 40 days. Yes. After those 40 days, sizakhumbula ukuthi bathi nxa usekele safela ngaphi enhlane kukothana alright ke sezabuyela ke enhlane lefela ngaphi enhlane. Out of 7,000 yabantu abaphosa befika 7,000 abaphuma eGibhithe ke iningi lahlala ngaphi enhlane bahlala i40 njani years. Sifundani ngala amazwi esofumana kuDeuteronomy 1 verse ka3 aqondana lokuphela kumbe aqondana lenkulumo eyenzwa kuMose maqondana leminyaka engu40 mbana ngamphendula. Okay, siyabonga mfundisi. Kulesifundo lapha esiqhakathekileyo. Yeah. Sithola ukuthi uNkulunkulu ayekukhulumile kwagcwaliseka. Okay. Ukuthi zona lezi insuku ezine abazisebenzisa besiyahlola kuza kuba insuku ezingamachumi amane. Yes. Siza kuba yiminyaka engamachumi amangaki amane right bebhoda bengakafika eKhenani. So sithola lokhu kugcwaliseka okuyiyo indaba esiyithola lapho kuqalisela khona kukhulunywa ngembali ekubhuku likabani elikaDeuteronomy. Okay. So sithola ukuthi uNkulunkulu izinto azikhulumayo ziyagcwaliseka. Yeah. uNkulunkulu azikhuluma zenjani ziyagcwaliseka. Ule nkulumo bani kwengeza kulokho akutsho kuyini okuyisibonelo sokugcwaliseka kwezinkulumo futhi nxa zigcwaliseka kusenza simphathe njani uNkulunkulu? Ngingakaphendula lapha mfundisi ngicabanga ivesi lana Yes. grass withers flowers fades. Alright. Ukuthi ilizwi kaNkulunkulu linjani lizahlala kube yinini. Futhi khona okukhulunyile nguNkulunkulu njani ezethi futhi kuHebrews yena wayekhona nini izolo uyikho konke futhi ayikho khona nini namuhla la kusasa. Ngakho nxa uNkulunkulu esechilo which means ukuthi uthe uyabuya ezonjani ezosithatha ukuthi same njani la ezulwini which means khona lokho okukhulumile kuzanjani kuzaqaliseka. And thina sikhalelani nxa silethemba elingaka ngoba sikwazi ukuthi yena onjani othembisileyo onjani uthembekile. Siyabonga. Kulezi insuku gatheni abantu bayafa bebulawa yicorona bechiwa izihlobo zabo lani. Nxa sisizwa ukuthi okukhulunywa nguJehova kuyagcwaliseka kambe ngaletha themba bani kubalaleli? Siyabonga mfundisi. Kule themba elimangalisayo ngoba siyathenjiswa kuSambulo 21 ukuthi ngolunye usuku sizaphila emhlabeni ongela mikhuhlane ongela kufa ongela zonke izinto ezisikhathazayo. So lona leli lizwi isifundo sanamhlanje siyasivezela ukuthi lo hlupho olomkhuhlane weCovid esiphakathi kwayo luzaphela kusoze kuhlale kunje. uJesu uzakuza emhlabeni abe seqeda zonke indubo esiphakathi kwazo ikakhulu lolu hlupho olusihluphayo esikhangelelano olweCovid lalo luzaphela. So sithola iassurance lapho ukuthi le COVID yona le izadlula kusoze kuhlale kunje. Amen. Yeah, siyabonga. Kuyini kanti vele kwakubangela ukuthi uIsrayeli sefike emngceleni waseKhenani babuyele enhlane kweminyaka engu40 njalo uNkulunkulu sifundo bani ngokuthembeka kukho konke akukhuluma kubantu bakhe na? Singaphinda njalo sengubuzi selikuphendula lingengeza lisithini lokho eselikhulume ngakho manje? Andile yabona ukuthi abantu laba banjani abayenzi okumele kubakenze. Yikho begcina sebespenda iminyaka emingaki engu40 kanti ke uma ngolona omncane kakhulu. Kodwa lokhu kushoni kanti uNkulunkulu khona okukhulumile kumele sikwenze. Ngoba ke nxa singasakwenzanga mfundisi lathi sizazula sivele 40 years lezi. Punishment iyabuya sibili. Okay. Maybe ukugcizelela lapho mfundisi. Abantwana bokweIsrayeli laba after ukulethwa kwereport embi
ngamadoda ayi-10. Alright. Sithola befikelwa yikwesaba lokuthuthumela okukhulu. Yeah. Babona bengabanqotshwayo. But nxa bekwenza lokho konke lokho baphansi kweyezi, Yeah. baphansi kwensika yomlilo, izimanga zonke uNkulunkulu ayebayenzela zona bayazibona. Yeah. Kodwa bese bethandabuza amandla kaNkulunkulu okuyathatha ilizwe lani elesithembiso. Yeah. Maybe kwabalaleleyo omunye engacabanga ukuthi hayi thina sasiza kwenza ngcono. Alright. Kodwa lathi ngendlela efananayo zinengi izimanga uNkulunkulu asivezela zona ezimpilweni zethu. Alright. Silama testimony amakhulu. Kodwa kwesinye isikhathi nxa sihlangana lezinye inhlupho siyakhohlwa lokhu uNkulunkulu asenzele khona nini izolo. Yeah. Isifundo sanamhlanje sithi kasikhumbule nini uNkulunkulu asenzele khona izolo. Awufika phakathi kohlupho olukhulu cabanga izinto uNkulunkulu akwenzele zona empilweni. Ukuthi uNkulunkulu kakuchiyanga. Khona lokhu ukuthi uvuka uphila uveza amandla kaNkulunkulu. Amen. Wazwa ngikhumbuza amazwi omnye umlobi othana hayi bathandekayo. Ungesabi ini yokusasa. Uma ukhumbula ukuthi uJehova unjani ukwenzeleni nini izolo. Yeah, sifundani ke kumbhalo lo uDeuteronomy 1 verse ka8 kusiya ku11 akusibalele. Verse 8 to 11. Yeah. Bonani, ngibeke ilizwe phambi kwenu. Ngenani lidle ilifa lelizwe inkosi eyalifungela oyihlo, oAbraham, uIsa, noJakobe. Ukubanika lona lenzalo yabo emva kwabo. Njalo ngakhuluma kini ngaleso sikhathi ngisithi, kangila kulithwala ngingedwa. Inkosi uNkulunkulu ulandisile, khangelani ke namuhla linjengenkanyezi zamazulu ngobuningi. Khalamhlanje njenjani kanyezi zamazulu. Yeah. Sifundani kulo mbhalo ngokujeziswa nguNkulunkulu kubantu abahlamukayo abakwenza eKadesh bani. Thina esiphila kulesi sikhathi silesibonelo bani ikakhulu masinanza ukuthi sesisemngceleni weKhenani lezulu na ikakhulu nxa sicabanga lamavesi esanibona sikhulume ngawo. uNkulunkulu wabandisile wenza yonke into. Nginanzelela umusa kaNkulunkulu lapha ovezwayo umfundisi lo Masibanda. Umusa kaNkulunkulu abantu ngemva kokwenza okubi. Yeah. uNkulunkulu uqhubekela phambili ebabusisa. So uNkulunkulu lothando, uNkulunkulu lomusa, uNkulunkulu obusisayo. Yeah. Thina singambalekela kodwa umusa wakhe uyasilandelela lapho esikhona. Right. Yeah. Siyabonga. Yeah. Ngize ngicabange enye ingoma la yemfundisi ethi izandla zikaNkulunkulu ziye-wide open. Thina uthi sinjani size ngakuye. Mina ngikuthi umusa wakhe wenele wonke umuntu. Thina yithi nje sisuka sinjani sibaleke kodwa yena umusa wakhe usilindele ngalesi sikhathi. Siyabonga uma nisizwa izikhulumi zisithi ukuthi la nxa sihlamuka uJehova unjani uyasibusisa, Inkosi yasibusisa. Yeah. uMoses wathatha nyathelo bani kumavesi owafunda uthatha nyathelo bani ukumela lana lalo umumo kuyini okuveza uthando lukaMoses ikakhulu ukuhleleka kuqhakatheka kangakanani esikufumanayo encwadini zonezi uncedisa kanjani ekukhonzeni uNkulunkulu. Asiqaleni ngale isigaba sokuqala ukuthi sibona njani uthando lukaMoses. Sesikhulumile lapha uthayana ngconela igama lesuli kodwa nguye ufuna okhuluma ukuthi kunjani uNkulunkulu ubusisa wendise laba abantu. Asilothando kaNkulunkulu. Yes, sithina abanye ngakho nokho. Engishwela lapha ukuthi uthando likaNkulunkulu liyamangalisa kakhulu. Yeah. Ngoba uMoses esezicathulweni zikaNkulunkulu ukubona kuqhakathekile ukuthi kungabi lo mphefumulo onjani ozabhubha. Yikho enjani esithi angcono ngeke bakhulumela uthando lungaka futhi silibonisa uNkulunkulu. uJesu uthi njani angcono mina ngibafele laba bantu ngoba ngibathanda loba bengonele kangaka ngiyabathanda. Akusifundele uverse 12 oka Deuteronomy chapter 1. Deuteronomy chapter 1 verse 12. Yeah. Ngingedwa ngingathwala njani ubunzima benu lomthwalo wenu up to 17. Verse 17. Lingakhanyeli ubuso ekwahluleleni kuzwanini omncinyane njengomkhulu lingesabi ubuso bomuntu
ngoba ukwahlulela kukaNkulunkulu le ndaba elukhuni kini lizayiletha kimi bese ngiyizwa. Sisizwani ke khona apha kule verse? Siyabonga. Sithola ke lapha isifundo esinye siqhakathekileyo. Ku leadership awudingeki ukuthi umuntu athwale konke. Okay. Abantu bebanenge ebandleni. Right. Lalo kanikwe umsebenzi okwenza So lapha sifunda ukuhleleka ngithi. Yes, Yeah. siyabonga. Umlimi esimkhonza umfundisi futhi umlimi olani Ole order. Yeah. Benza buza ngithi singabancedisa njani kulabantu abakhulu ukuthi hayi thina sithanda ukuhleleka, sithanda iorder echurch, kulama elders, kulamadikoni, sifuna ukwenza nje sikhululeke. Bebengathanda ubona ngibuze lo umbuzo kodwa mbani usohloka phela wathi uJehova uNkulunkulu onjani? Ohlelekileyo. Ohlele. Asike sibuyele endabeni eKadeshi Bhana. Yeah. Kule ndaba edanisayo lapha. Akusifundele uNumbers 14 verse enga 11 ngizakusho ukuthi ungagcina ngapi. Uzagcina everse ka 16. Numbers. Yeah. 14 verse 11 to 16. 11. Amanani 14 verse 11. Yeah. Inkosi yasisithi kuMoses, kuze kube nini laba bantu bengidelela? Kuze kube nini bengangikholwa? Ngazo zonke izibonakaliso engizenze phakathi kwabo, ngizabachaya ngomachabhuqe wesifo, ngibathathele ilifa, ngikwenze ube yisizwe esikhulu lesilamandla kulabo. Moses wasesithi enkosini, khona amaGibhithe azakuzwa ngoba wenyuse laba bantu phakathi kwawo ngamandla akho. Njalo azatshela abahlali balezi zizwe bazwile ukuthi wena uyinkosi uphakathi kwalaba bantu, ukuthi wena nkosi ubona ubuso ngobuso, lokuthi iyezi lakho lima phezu kwabo, uhamba phambi kwabo usensikeni yeyezi emini lensikeni yemlilo ebusuku. Siyabonga kulamagama engathi angithintayo la. UIsrael usewonile usehlanga kuJehova. uJehova uthe yena laba sembathaya ngomachanjani abhuqe. Ake senza isithembiso esimangalisayo Gatsheni. Athena wena Moses wena. La bantu bonke laba sembalokhuze wena ngombani usmart wena ngombani uright. Wena sizahle ngikhulise wena. Ngikwazi besizwe esikhulu Moses. Sifundani ngamazwi kaMoses. La usana uNkulunkulu baza kuthina baseGibhithe lezi izizwe kunye sokufundayo. Amazwi kaMoses atshengisa ukuthi wayengumthungameli ozwisisa ukuthi uNkulunkulu wabakhiphelana eGibhithe. uNkulunkulu ekhipha isizwe sako-Israyeli eGibhithe wayefuna ukuthi sibe yikukhanya ezinye zonke izizwe zisindiswe. Kayisukuthi ezinye izizwe zonke lezi wayezizonda, kodwa wayefuna ukuthi asebenzise lesi sizwe ukuze bafinyelele ukukhanya. So uMoses wazwisisa ukuthi abantu labana nxa bengezwa kuthiwa isizwe sako-Israyeli uNkulunkulu sesibulale enkangala, bazayihluleka ukuthi baluzwisise uthando lukaNkulunkulu. uNkulunkulu unguNkulunkulu onjani. Alright. Siyabonga kakhulu. Ngibona uSmayela. Yeah. Kuyino olakho lapho. Engilakho mfundisi ukuthi endabeni nale okungithathekise kakhulu ukuthi uMoses wayefuna ukuthi njani ilizwi likaNkulunkulu linjani uNkulunkulu abe glorified adunyiswe. Kanti thina umbuzo sengisibalayo ukuthi thina ke ngalesi sikhathi secorona uNkulunkulu akafuni yini ukuthi elakhe ilizwi libe glorified na? Ngoba eqinisweni mfundisi mina nxa ngiphuma lapha ngihamba abantu bayakwazi ukuthi ngiyumsala. Abantu bayasazi kahle njalo. So nxa besibona lapha nathi sizincwadi ezibhaliweyo babalani kithi mfundisi? Umbuzo ongikhathazayo sibili. So ngiyindlela akumelanga thina sibe ngabantu abazathukisa igama likaNkulunkulu ngendlela sinjani esiziphatha ngayo. uMoses wala ukuthi uJehova abantu bewonile wathi uNkulunkulu igama lakho lizalimala ongenza so. Wayengumthungameli olabantu ngaphi enhlizweni yakhe. Futhi yimi thanza kuba mkhulu. Angithi phela ngathatha qedisa uNkulunkulu ngihle ngibe njani ngihle mkhulu oyengela bumina obani uMoses
wayefisela abantu abaningi. Umoya ofuna uNkulunkulu ona lo ebantwaneni bakhe bathandekayo. Usihle waphendula umbuzo wami wokugcina bengifuna ukuthi ngibuze kambe thina njengebandla lamuhla kuyini esingakwenza ungathukisa igama lakabani likaKristu sihlwashe ukuthi hayi thina sinjani sizincwadi ezinjani ezibhaliweyo. Akusifundele Ephesians 3 verse 10 sizwe okulutshwana ukuthi kanti uNkulunkulu enjengobani ngabantu bakhe. Ephesians 3:10. Ephesians 3 verse 10 ukuze khathesi emibusweni lemandleni endaweni zezulu yaziswe ilibandla inhlakanipho kaNkulunkulu ezizweni. Nansi indaba yaziswe kuyini bathandekayo? Yaziswe indaba inhlakanipho kaNkulunkulu yaziswa ngobani? Yikho engikuzwa evesini le uthe yaziswa ngobani? yithi libandla Libandla. Kwesikhathi singathi libandla siyakhangela ichurch. Kulezi insuku sithi ngubani nxa sesikhangelana nge-initiative yalezi insuku? yaziswe Yimi angithi siyabonga kakhulu. Asike sikhangele isono sama-Amorites. Nxa ukhangela imbali kaIsrayeli ngoMose uthi wayethe ngafika endaweni ethize engavela afika athi ukuthula bathandekayo siza ngokuthula bathandekayo. Kuthi nxa laba abantu abathe siza ngokuthula bengaphikisana labo bahle befuna ukuthi babalwise uthi wayehlangene uIsrayeli bathandekayo achaye umchabhuqe usana thatha bhaqazele phansi umama abulale amadoda kubulawe athiye qede du maybe genocide yayisenzakala ngoIsrael. Indaba elukhuni bona sinjani sizwisise leyo. Ngibona into efana nayo yenzakala kuma-Amorites. Kwesinye isikhathi kulezinto ezingazwisisekiyo ngesikufundayo kambe okunjalo kungasenza simethembe uJehova na. Esikufunda lapho singamthemba yini uJehova? uJesu sizamthemba vele. Ngoba mina endabeni leyo loba ingathi kuhlungu kangaka mina into engiyibonayo luthando. Alright. Uthando lukaNkulunkulu lalusiba khona. Nokunye futhi esikhanyele nini uthi abantu laba besithi nxa besiyahlasela babeqale benzeni bacele ibini ukuthula. Nxa ungayekela ukubanikeza ukuthula bese bebhidliza. Okusho ukuthi uNkulunkulu lapha nawo yabanikeza isikhathi ukuthi banjani baphenduke nxa kuvuma. Nxa bengayala ke ebese destroy. Endelo ukuthi uNkulunkulu wayehamba labo ngoba wayevuma ukuthi banjani banqobe. So kulothando lukaNkulunkulu mina ngilubona kule indaba mfundisi. Kodwa lokho ke egatsheni kusifundisana. Okay, ukuthi nxa usuphike uthando kaNkulunkulu then what next? Siyabonga mfundisi. Sithola esinye isifundo lapho esiqhakathekile ngicizelela kokukhulumileyo ukuthi yonke nje into le ebhalwe lapha isifundisa ngothando lukaNkulunkulu lanxa kungani kulokungazwisisekithile. Kodwa sithola ukuthi uNkulunkulu lapha wayejonge ukuthi kungabi khona isizwe esizaphambula uIsrayeli. Wayebathanda abantu labana kodwa wayengafuni ukuthi baphambule ubani uIsrayeli. Okunye sithola futhi ukuthi yona le imbhalo iphefumulelwe uNkulunkulu. Abanye sebengathandabuza ukuthi maybe lokho akuveli kuNkulunkulu. Maybe ngamanye ama-portions eBhayibheli aphefumulelweyo but la yona le indaba esibala ngayo ku-chapter 2 lo chapter 3 iphefumulelwe uNkulunkulu. Othi ngithi so sesizwile indaba kaDeuteronomy yonke bathandekayo. Kambe nxa ngawunika ithuba ukuthi utsho kubalaleli okuzwileyo longabakhuthaza kukho ngamazwi amafitshane ungasinika ongathini? From iverse anything. Angikutholayo lapha ukuthi God umlimi wayehlala ekhona. Kuthiwe laphana ekuqaliseni sibala ukuthi wayelidwala elalihamba labo njani elasuka labo laze layafika labanyethi ukuthi uNkulunkulu he was always present. Kuthiwa futhi during the day wayeyikwini wayeliyezi ngamtshisa nxa sokuqanda ebusuku abe yikwini abe ngumlilo. Lapha ngibona uNkulunkulu onjani ohlale khona. Khathesi kubafundi labalaleli bethu namuhla singabona ngathi sokunzima kakhulu emhlabeni kodwa ukhona. Bese nkangala besitsha wayekhona abanikeze even icloud
So asingesabini ukufeyisa icorona le ngumhlaba in general ngoba uNkulunkulu uzohlala elathi isikhathi sonke. Ngamabalawo amabili kumbe amathathu ungatsho ukuthi kususikhulekela. Siyabonga mfundisi. Nxa sifika ezikhathini ezinzima balaleli, kasikhumbuleni lokhu uNkulunkulu asenzele khona izolo kuzasiqinisa ukuthi sibhekane lobunzima esiyabe sihlangane labo, ngoba imbali emuva isivezela ukuthi uNkulunkulu uyasinqobela. uNkulunkulu alibusise kasibe lomthandazo. Baba othandekayo okhona ekhaya ezulwini, sithanda ukukubonga ngesifundo esifikileyo phakathi kwethu. Sicela ukuthi sona lesi sifundo sibe lamandla endlebeni zabo bonke abantu abazasilalela. Guqula inhliziyo zethu, guqula ingqondo zethu, guqula izimilo zethu. Esikucelayo ukuthi umoya oyingcwele ayenze ukuthi izimilo zethu zifuze uJesu. Busisa wonke umuntu oza kuthintwa yilona leli lizwi. Usibusise sonke ngegama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen.